Ukesia mwendwani na wiko atyo kana mwana waku ni wakwa ilani na ukethana na uthota ibinda yake lindini wa kilungu ta Usili. Mwanani wa mundi tuona mweni nukwithi wake utabia isito yake na inde twenda kuendesha unena nyatuna na wo muthanani wa wakatatu mebutu wa wania kana wandika wandiki wa will kana undu will yalite kwithwa yandi kwa twale na nisia undu will ilanzeo yithaye ilie kana elete kwitukula ni koti undu yithaye ile na muthanani wo mundi indi unena nya witu tuthatu yiendesia okiuti na weta na mnoto yambe ya maundu makonetie we mundu ula utoito ibeti mbingi kana wina ciana mbingi okundu indi ila we wambia kuandika will ya yandika will isu ataka na bo baendanga wata na indi mweni witu nukwithwa akitutabia sito yake na tuyende ya nataka nini siba usiukite kwa masitwa nitawa Charity Muthoni Moli kana Muthoni wakati huku ni wakili koti munene wa Kenya na ndukuma kwa BM Ng'ate & Company Advocates na niva Usili tuinena nisia miao ya Kenya lilikana kana kilungu ni kiecha Usili ni bala endi tukwete ya kibathukanyo cha aki na uthasio wakuwe ta mwenende na endi tutakwananga ndatika ni ukula mundu Charity mala maingi ni withi ya mundu onelo kuandika will ene ibeti mbingi na ni wisindesa kuegemea ngali kwe mwakasia sani lesa kibeti kiecha akeli nisongu inenga mali lambingangi kana maybe kiecha mbe kana okingi maybe chethi cha kwie na chatia siana na maybe ona siana ini sionzeo will ube kwa ndini wa kuandika kwa uwila ndini wa polygamous family yoba ube ndanga wata mundu ayandika will yake whether polygamous kana kibeti kimwe ni wende kanisa andike beneficiaries make now either ena ibeti tatu aiwete sionde na aiweta na details yo ID yo aiweta na masitwa mo kamili alame kwa ID na aiweta siana siake nesa sionde either ni 5 kana 10 aiweta sionde na again no weta yu undu watia kila kamwe kila kibeti o undu watia mali lakini waoka kwa mundu utaandikite will ina polygamous setting undu koti ithwa yatia ni both kibeti kana ibeti na siana sithwa si equal na koti yona kila mundu bau eta unit imwe etha ibeti nili kana itatu na siana sionde kwa ujumla ni kenda kana 10 isu ni units 13 there you ibeti isiata lota siana kana maybe wisiana siata lota ibeti kila mundu etha equal na yu maithi kwa uano wa mali vala alama dhangoni ngotabiseme toa petition maana wa equally lakini ni mweleana mnapewa ruhusa mweleano kama familia then ni mwavungwe wa mweleano kifamilia mweleano kifamilia yu maeleano yo yukoti inenga equally kila mundu there endi bio kibeti kitakwata so yani we sibe okibeti kila kiseo na bio kila kio maundu macho tuikita kithuku yu la sia tuikanisi ikotini koti ndiye ndo manondo thukite koti ndiye ndo manakini cho cha ichambe kana kini cho cha ichakeli yo mali yanwa equally mutana eleanwa mali yanwa equally lakini mukaeleanwa kwa ya musi mukoka mukasi hivi teleanitwe koti katia undu mweleanitwe na yuno ndu wasia ibeti sitolota isiana uketha kibeti kichambe cha siana ta 5 na chocho cha thandatu kicha keli kina kana kamwe na choyo asutieli lakini tuo withi yae ndi yuki hiki nena ngini tachocho so mali mbingange ningi ticho kina siana mbingange na isiana siacho kila mundu nanengwa portion yake kwa hii mali tia siana na kila mundu anengwa equally kwa naye na ibeti na siana mbingange wewe unenga mali mbingange ndi dukese kwithia yu wina kana kamona ke nukwenda iwe banenange wali to kwikalande tukasa nundu we wina kana kamwe na yumu yoka eli wena kana indi yutu munenga balaba yani lakini no with their setup inge mundu aina ibetio yake itatu na kila kimwe ni kiakiwe bacho kila mundu ni wisi mali yake ibekasi yake ila utiwe kwa mwaitekali mkielewana mwaikotini yenda kulikila muno tundu mundu aithi ni watite sindu syake abangite nesa kana nomba yake abangite nesa kwa
tiase watiwe kuya mboni na ongea atiwa masaku ayuenda okakwa ku wose sia ungi etha mwatiwe bana na mundu ethayo ni wamutiite bau koti ili kila muno bora imwele anitwe nesa ewe sibyo aumema sasia vila nyene na mali mbingi no bona ende kuongelela ibeti no kethe yue kai ili tisisi pio kange kabithio bana na yumo se no kuye kwanza yule makwa ni bwandu asu ekatumete in quotes mpango wa kando niwe maumila makasio na kwa ninatona tutatu na mundu lili kana ibeti la sisikie ni siana nili yo kibeti cha mpango wa kando na kuukiona twa musee uwi na mo ubaenda ata you etha wina ibetili si wisiesikie waitwaye wathi watwa ndeo ko isu ibeti siesikie na be ungi umila twasi usunde sikie na kana de recognized ta a married party kwa setup isu usu kibeti chokitia wa mali lakini kana kacho kana siana siake sie na haki ya kuosa mali kuma kula kwithe you according to the constitution na on a children's act siana ona either ni siao ona either isia kibeti kingi kitesikie sie na haki ya kuinherit kuma kwa ithe yake na yuke that sie ba kwa will si kwa will isu ni one ground kana reason nimwe ya kutuma will isu ilewa ikoti ya simona twana tuitutie twenza okay kutwana tutwa ile either tu considered whether ni twa from a marriage setup kana kui marriage either kana ika mundu mututia na ikake damu kana ana assume responsibility no na kasome thasia for a long time kana koki ona kibeti kingi atwaye kibeti twase chucha kele na ichoki akana na mundu iwe wasome thasia kana kau ko kesi ni wethe akana kau nikaile kwitha ke considered na yundi yukulia bai so tu ikamwana no wesa kubika kibeti kindi cha itaba cha siakana kambe cha kakeli kakatatu na tuyuka kuiwa ende yukoi ko yu inyande mutwae kimeo na ndilili kana binda yebu tina tuinena na BM mungata ni watu elisi kana oyu meo ni abendukie kwila marriage assumption ukethea yunondo ni twekala na ku 1 month ende yuwe wandwa na uniways you ngaenda kotini ngasa bundu twekala nake for 1 month ende ni muse wako na kotini ya ilitokwitikilia ila presumption of marriage you na you babe ola mupango akando na you ka presumption uno nenge mundu ko esosia kana in 1 month dasi akambe na kakeli na kakatatu wenda mbia kibetiki kito na kuitete yakikasia siana isa kwa sale kwa siandikiwe kwa will ni no kitete sana sana siana nini ila sitena wasia wa kuitetea weta inyawo no aya sie will no siana sia kwa siandikitwe kuuni ngwenda siandikwe lakini we atena proof ya a valid marriage ona marriage si different types weila monogamous ya kibeti kimwe na weila polygamous ya ibeti mingi na we ingi be Hindu be Islam ila si recognized in Kenya lakini marriage sio onde si alitedo si registered ndio ikwe recognized ona either a polygamous no lazima muikwa registrar of marriages mo register marriage su yenu according to me wila yevoyu okay nende musia yesi ni kwatia we obumusi ni wende na utele kana kilungu tisoka kwa charity peke ndo kita wa consent kana grant ya court kiuni chochao you grant inoni order kuma kotini ila yithwa mututia akwa ando make mayele ni kwatanga mali yake mailo samali yonde maka accumulate yonde maka ikotini nikendo manengwe order kana manengwe permission ya ku distribute mali no manengwe lusa ya kuania mali no ku lusa usu kana order isu niyo yitawa grant na sio siedho asili we imwe ila ya mundu we na will na we imwe ila ya mundu tena will lakini sio ndesi yitawa grant icho isio order kuma kotini that means wako banini tina ko tu ina will
ni binda yiba kana yanata koti kala ni kenda iso kuna ona ko be wila ni twetikila wili ni valid kana ni yaili totumika pe binda be kala binda yanata indi koti iso to grant kana iso to nenga yulusa wakwatia wili so yu mututi yathi baila isa mutathi kotini lakini muyenda mwekale muno mwenda mwane mali mwamina sindu cia musi mwikekale muno mwane mali yake ku watu amathangu asumita petition kotini koti ya sisia mathangu ni nenga na kindu kitawa temporary grant na temporary grant no inenga na after 3 months ikasia yu muete undu mwane yuko ya nyumba na yindi moyoka ingi after 6 months i confirm grant ila either a permanent grant ikuyambi after 3 months ikamonenga temporary na after 6 months kuma mwatu amathangu ika confirm ila grant ikatwika ye permanent grant na within muyatu amathangu we kalungu ka 30 days inenga na kindu kitawa gazette notice ikanenga na gazette notice etha be mundu ukwenda ku object kana ku protest ukuithwa atiyetwe nza kana atetwe kitheka na nde recognize mukabingu wa yumwana wa mundu mekukitha ileana na kindu kiki either ye notice ala on the mena thina na grant isu makoka makeelesya kotini na kokuku kwatanga yuiki koti yui mukwitata ukethia no wandikie wili na twinde process ya kwetela lakini be mundu owa musuku na mali no yethea kwa ikwani ngosa ni ikwata ni kosa kwa miao ya Kenya kukwatanga mali ya mundu muku onayo itheaku onaye mume waku noenda unengwe order ikoti na kukwatanga kukwitawa intermeddling na ni kosa kwa Succession Act of Kenya, the laws of Kenya. Ukethia yu mundu oso na kuunene watu ikionengwe mundu fulani unless twetele koti tunenge go ahead indi ndukaimwe ndo aye munda no wemwe lakini you different types of grant sio kilabu wethia kana mundu aina plot you ando ni meka rent tondo ni cia mututia aye sindu ino kana ukaketha omboso sindu iso and then na no itewe kana rent no yoswe lakini si itumeawa we grant la wosa ukanengwa losa ya kuosa rent na kuosa kuketha kana kuima lakini mbesa ila si umetevo si itumeawa okay na yule tuende na kuandikiwa wa will yu lawyer kana wakili yu bailite kulikilata yu kwa wandikiwa will kana osindu isia succession lawyer ni maitho ama I play a very key role kwa advice mundu undu wa ile ni kuthi etha ina will mathangu ala wa ile ni kususia wathiko bisi wa lawyer nukutabasia nimoa na ai kwa advice kana undu o ai mu advice undu mwaile ona bunomba kwana etha mwaili ata setup ya polygamous no mu advice ya na no uswasia mathangu na no otwa kotini na we no we umila kotini aka ungamia musio wa mututia na yende mundu charity ambato yakatwa ambe ungamiliwa boba ni tuisho ko twele nje ende musiaisia twamba kosa audhu momoni na tuisho kethia ni tukwitha muno tukielesia undu lawyer kana wakili wali tukwithwa akili kila ibinda ile kukwandikwa will dukathi basa ende musaisia mwendwa nena uthocha ingini kenda twende tutanenania undu lawyer kana wakili walite kwithiwa ai involvewa kana ai konwa maunduni ma wandiki wa will ende tuisoka kwa kumundu charity tueleze yuweta wakili ila mwetwa kuandika will you are with we mobo we are with we kuandika will no according to the law
undu wili elitethwa kwanana na miao undu wili elitethwa yandikitwe dikesoka urivokiwa kotini kana kulewa kotini. Mwithi ayu muyenda chau yu ila woka yu ila mundu yu woka elitethwa oka na ID yake kenda tumane kivande timane masitwa make ala mesiki Kenya na nuka na masitwa ma andu ala kwenda utia kanona kopi cia ivandi cio na nuka na title kana logbook kana title cia mali yake nuka cio ikenda tu captionesa na nuka na wishes yake sindu ila undu kwenda yu this is some of the things mundu wailitethwa ayoka asio biwe will museo. Mala maingi ni wiwa mundu ndanekala ku Kenya anekala ndi sianza nabo ila weto ona kuno kwandikitwe will kana maybe kuyandikitwe yu mundu ila wakwiya kuyanza na na ithekai abapo ubaenda ata mundu mu Kenya ukwiye kuyanza kana ukwiye Kenya na ena will mundu o process ino ya succession no lazima yatiwe etha mundu wekalanza na nimu na akuyanza kana akuya Kenya lazima succession ni kotini na ngina grant ngina munengwe order kana lusa wa undu mukwa na mali yake na etha munda wotu asie wa Uganda haina munda we Uganda grant ino kana order ino munengetwe koti niyo sawa ikekwa kindu kitawa resealing ikathi koti munene wa Uganda ikathi keke wa stamp na ione kata grant umite Uganda ende kana lusa kana ni kuitikilitwe inandi ya Uganda munda usu wake yu mwamina kuikiwa lukunengwa lusa usu ikoti wa Uganda lakini wambite mbonengwa losa ikoti wa Kenya yune wenda na mundu yuko ikoti wa Kenya niwe wailo kutuma kuya nikenda na mwasu mwekata na marisil kana mekie muuli kuitikilia kana chao order ino ni yawo na ni ya Kenya na ena munda ku na nititikila ni tena Kenya ku munda usu wake we Uganda wa mina osa ma balua asu na wa mino resil ni wo semunda na moyana na yutu yo bondi ukulia na ko uni twane wa wili tuneyetikilo kotini na nitwe wa ende yu twambe kwetelango kwebinda munini ni mitala yiba you from you kwande u will wait ni waetikilwa yubo tawet kanata mawakili mwetha muyikata nikenda mwiso kuko nenge grant kana lusa wa no twane ningi wili etikilana nikenda wili etikilwe tuyanenga na petition madhangwasu na koti ya sisi ya madhango na bai mundu kuonza weta thina kana objection after kala ka binda mama nengi etha mundu ena thina asikate etha bai thina usu koti nenga na a temporary grant immediately ekasia nitetikila grant na yemunenga kilungu cha 6 months you kethia ende you after nditwanenga na mwana wandu ketha be mundu ina thina bai mundu noka ibinda yingi ya kwikata you no ya kunenga nini a limited grant ukatha no rusa lakini ti ula wawe yani no temporary temporary ita temporary grant kana limited grant wekamunenga lusa ya inenga na after immediately after na yimonenga yu moyoka ingi ku confirm you grant isu mwanengetwe temporary yuko twika you permanent after 6 months after you yingi thantatu mwikale mwetelo lakini mali isundu wetha witwa yuketha no nduka si bandu na mwina bakwaiwa mukatwika niseni indi wetele no mwane wolusa mwanenga temporary 6 months ni siathela 6 months then after the 6 months ni mwoka kotini yu inyonde ta musi wake mwoka kotini mumilela mbe wa judge kana magistrate na amukulia mundu na uyoka na ID yaku amukulia niwe wetawo uno niwe ono yasi ayininye niwetikale nite undu mwandikite oyasi ayi kana oyasi ayi kotini enda kuona mundu kana etha mundu ndatembea kana ndabika whether maybe ni muku no tuma na takana kake kana msimamizi wake ayuka ai confirm grant ino you either sone twanewa muzo wetanewa na mala maingi wala withia ni tu wani yeketheka na before tu kwitikila na kuandikania kitheka ki mundu ni wakwe
na kwa konengu nembesa ene ni sinunde ukwandikana no kutu tutana sobikia ukwandikana muhimu nandikana ndu muta kitheka yani kana witikila no wakana niti nata ninakwata mbesa fulani kuma kwa mundu ndakwe tutaandikanite mundu ni wakwa na nu nakutete kitheka na family no ya mututia ndinalea nibwo bai mundu kulea nimetikila indi bai una witikala no wa kuandika na kwikia sahi mbe uithwania itheka ni muhimu muno kwandika ikindu cha bata kwandikana ukethia yu wandika kana karo ni wanenge ngili maneli nundu upload ona ndesitwa kunenga imbesi susita agreements ni lazima sindu sionde cia kitheka ciandikanwe lakini etha imwandikanite lakini nda ku transfer ya kitheka nda ukaka kuya kitheka iki ya mukai land registry muka transfer yesitwa ikoka isitwa ni yakwa etha bauba ya happen we tamwene kitheka wathoie no ailo kwata kitheka chu no wati process ino na maikwikia grant ni suta creditor oyasia nyekwe kitheka chakwa kana shares yakwa sivana na no ailo ni kuosa wina losa usu wa koti grant no ya thela ukatiana na family maka utwila kitheka cho through the personal representative you ula with the house asakwetwa ikoti kana musakwete na muinenga na isitwa yake kotini ula you can make sure kila kindu kiandikitwe ba on the ground ni chati wondu chandikitwe aya be misingi ithia yo misingi kibathukanio no ketha ni twisika na ithia kwa igwa no na utekitheka na mwine andikanite na kwenu na kuyenda bai mundu ungi utona kwandika nenge atebo na maikwa ambo tunenge winda tuina ala kaisu cha kwikata na ni wese we no kuofia baba wetele no tono lose ketheka kiki kana bakaliko undungi ukesa kwenda ketheka chundu kita chao ndukita chako withia andwa imekala muno mateo thikotini kutwa ala mathangu makunenga order you weta wina kitheka chu kana watetwe kitheka chu no uthi kotini na withi we seek kindu kita wa citation witia koti losa kana order ya kukuna ki petition kana kutwa mathangu we mwene kana kumatavya momene manengetwe ultimatum kana manengetwe evinda ina matwaye mathangu kotini nikenda mekunenga kitheka chako either yambe no unengwe we losa usu wona mateo twa mathangu we utwaye mathangu ama petition kana tu moene manengwe kalungu taka 15 days mewe momile kotini na ala mathangu nikenda process ine sa nikenda unengwe kitheka chako hii process isu niyo itawa citation mala maingi ni tuigwa o mundu ayase ndie ne bika kotini no maybe mundu oigwa nai na maybe yukweli mundu su mo wani kitheka enake ona kauno munengi yo ibinda wesa kwithia yuni ngucioka ingi niende ngeto ya mathangwa nga claim kila kitheka chakwa na wethe ola mu yusikatana kani kwitwa kusikatana nake even after kumunenge ibinda yeyo this esile kwisu kotini ndaisa kuthi kotini na yuni ukwigwa nai yukoti ni kunenga kana no itonyo munenga more time kana baubeka wata wisi yukoti ni there wa considerate ikasisi ya mundu ti kwenda kwake ndo kubata kitheka ki no kwitha emu wa una koti ni nenga na mwana wa ona no ukwe represented wait representative waku akune we au on your behalf ethando bika kotini lakini umundu uteto nake ni kweka chu no utone kwa approach chief kana ukamweya chief ni onondu bemeye kana maybe alandu meta wangusi ndo ni nisilabe kutewa kitheka ni betheana ngusi ukona kindu ki kana be andu meo wiyo kethia ai nyitita ni thikotini no tumeyandu asuta chief asu kana andu mamuthembo suka andu aingi ona matume ya chief kana makatume ya county commissioners o andu aonde no andu ma serikali kuno ithe andu ao na mono mataya wa sindu cia succession asia itheka muno ku andu ao mena power sio ni maile kwikala family isu kana kwikala na andu asu eli makeleanwa maka try to solve dispute no
na maeleanwa ni maenda ayu makai kotini makatoa mathangu kotini lakini andwa chief county commissioners ni methe amena authority isu ya kueleanwa na andu na yuko kwa ngelekanio hii chief ni wongo enda ni mutume na ni wese chief say you ndi wese baiba ndu twandikana na mundu yundi tona kuikwasa ni walile kana tona kuweta kindu ndesi lakini nakwa ni na mutuma na mwe yu chief yu niwe ngwenda nundu waiboti yu waketheka ke niwe ngutuma kwende bae kotini kwenda ukaeleze kina na kina yuni na ilete kutuma chief ningi mundati waku na yu ile na atuma chief na we aenda eleze na ibo ketheka ke kiitewa kanena tingusi ningi na mwandu asumandea ni malea nenge kubeba andu matona kwasi baiba tungusi ndisioka lakini baiba andu twandikanite yo chief bauwe bai twa batone kona iko ketha nita wabalukilo no ikwani tundu akwa sindu isi itheka according to me ao ya Kenya no lazima siethe siandikitwe no lazima lakini withe mithenya mingi andu matene mayandikana muno kana mayandikana undu baile kwandikano ku kotini ithwa yi considerate etha ni weta ngusi na niwo ni wathoye kithekachu na bai mundu ukulea kana ona etha alame ulea nioneka melea tundu wa some ill intentions kotini siasia ikasisia kitheka kini wo chai cha mundu na i kunenga ya mina process no ya petition i kunenga portion ya kuila wanengetwe yasia wose na tuwe vuti ukolio yingi ni chauke tona kuona ni ona kuutu yaandikania na chief ni wisi ni ngusi kitheka tu ni chatewe na bae ngusi ingi na yo ukuandika na kwisa kwekia sahi kana pesa ine na newa kuibo elango ini sikate kana nye inate andu akitheka yo ni chauke ingi ndona kuona ni apart from agreement ya kusign ni chauke ndona kwitetea na chongasia hii kweli nina uye kitheka ki na baina sign agreement na baina title you we kulia koti ata na ndo ina kindu wasia ni wecha either ngusi asumaku na seona no ma convince koti ni wa dewe kithekachu ni sawa lakini koti they are very rigid na sale agreements ni enda kuona maandiko asu na either moyaandikana no, consider provided that ni watonyo undu waitetea ni waitetea nesa koti hiyo na niwo mundu ndokengana ni watitwe kitheka kana iwathoete kithekachu ko mundu no etete mundu no etete okay na ndi musiaisia twina mubia munene kwaku ni kwithwa wende na utambanya na ito nthini wa kilungu cha Usili lilikana kana nthini wa kilungu kini kila tukwetea ikibathukanio cha aki na uthasio waku we tamwene ndi na indi mthani wa umuthi ni wata twenda kuminia kilungu bandu ni bau ndio utongea mubia muno ni kwithwa we na ito ndikwendea utuku wa kwa ilani ta wa Carolina mweni wa muteti na ni nake Charity Muthoni Moli kuma BM Ng'at and Company Advocates.